Epa ganoi, prodigizketan, eta, beno, zanda bezala, FIFA malaua, modo manager, entrenatzaile bezalako serie bat egingoet, Realakin, Jago Arrasate hor ikusten dizuteko ja. Eta bueno, hasi naiz, pixkat jarri dut. Igoko dituten partiak izango dira ligakoak eta championsekoak. Igoko ditut danak. Osea, temporada oso bat igokoet. Eta zezan berdun, bai, bueno, bakizute lehenengo irua partido oten diela lagun artekoak ez, irua partido. Eta hiru horiek jokatu ditu pixkan neuk ezautzeko Reala jokalarian nola dauden, eta zea. Eta ez ditu grabatu, porque irutzen zitzaiten ez zila interesanteak, eta bueno, benetan garrantzitsua nazten dela ez, ligako lehenengo jardunaldia. Getaferen aurka, etxean. Bizitza Realean 2 utzi irabazi genuen. Eta ikusiko dugu, gorria jargo ditut ze bestela. Ikuste zute Carlos Vela oso ondo da olain da. Realetik ez ditut asko ikusi, baina Carlos Vela bentsat da bakarra ola ondo da olain da. Besteanak, meh. Eta, bueno, nire alineazio hau da, Carlos Bravo porterian, Carlos Martínez eskuine galean, Mikel González Daño Martínez defentsak, eta Delebia eskerre galetik. Erdikanpoan Rubén Pardo jokoa antolatzen, Markel Bergara, zentrala. Erdilari destruktibo edo esan zaku bai pixet ekipoa eusten diona. Gero mediz zentra ofensiboa Xavi Prieto. Eskuinetik Carlos Vera, eskerretik Griezmann eta aurran Agirretxe. Jugar partido emango jot. Eta ez tirak hori zen bertzen. Entonces, haue bota behar diela. Saltatu dengo du jolaz txiki haue. Ez askin importa. Bienvenidos a este partido conmigo, que no se lo crean, Paco González. Y conmigo, Manolo Lama. Bai, Manolo Lama dago. Ikusiko eta aldatu ez, baina momentu zola. Bueno, zeltasuna profesional daukat jarrita, 8 minutu, irauten ditu zea bakoitzak, parte bakoitzak. Eta gehiago, oinen ez zuke horatzen. Bai, gauza behiratu erdun, barkatuko izue. Ajustes de juego. Oin ez dago, behitu getu urrungoako ez da eskuakin jotzea mano ezela aktibatzeko, porque akordatzen lehenoko FIFA-tan aktibatu inbertzala, eta, bueno. Ikusten zute demoan aldean pixketan zemat egiten dela kalitate grafikoa hobetu indela. Eta Alberto Uy, bien Imanol. Ia. Rekortea indiot defentsai. Bien, ondo hasi. Carlos Vela ez. Jarrikoet Rubén Pardo, eskuinakin ateatzen, eta eskerretik jarrikoet Griezmann. Zer eski. Kontrola luze jodio. Ui. Imanol leheno parte bat amistosoan jokatuet eta goitik oso ondo doa. Hala buruz. Neiko ondo zijoan, 2 gol sartu ditu, bila buruz. Monakoren aurka jokatuet, 3 utzi irabaziet.
bi gol Agerretxeenak eta Seferovicena, gero Agerretxeatik aldatu baitet. Eta, bueno, geuretzat, ondo. Oin ikusten zute trantzizio hori da, ez da hola lehenoko jokoak gelditu beharrura banda bat zenean, jokalaria. Ah! Ze pena, porque pase oso ona zen. Bien, bien, bien. Carlos. Markel Bergara ez dakit zergaitik mordoa igotzen da. Beti FIFA guztietan izen da. Harritu egiten nindun. Markel Bergara mordoa igotzen zela. Horiz da ala realitatean, ez? Markel normalean, bean xete usten geratzen da. Penalti. Ez dakit, Griezmann lurra bota ere. Vamos, chaval, te lo mereces. Después de presionar le quitó el balón. La jugada tiene mucho peligro. Belakin ondik ikusi behar da zea horiten. Eiten duen hori, arean. Joakalaria pasata, gero ezkerrak. Jode pasea. Zuzenean kanpa bota. A ver. Ikusi ez zute defendatzen, txarra naizela. Demoan ikusi zenuten. Eta hemen ez nahiz izango, asko zorea. Ero denborakin jungo naiz ez pixkatzea. Baina tontakeri horiek etzaxe gustatzen FIFAn. Jokalari bat erdian gehatzea zaiten beste hain molestatzen. Antoine atera. Rubeni. Carlos Vela. Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón. Apa Charlie. Se ha caído, parecía que sí, pero al final se queda de pie. Utxiratik. Roberto. La entrada buena, pero el balón queda suelto. Que la podemos catalogar como salvadora. Bai, porque Agerretxe kontrolak eskin du. Ez dela. Antoine. Ruben. Bai, hortik botako. Batzutan tonteri batzu zate dituzte komentarik. No, beste metro batzuk dira zitugu. Aguirretxe. Pelota para Xavi Prieto. Venga, de la Bella. Griezmann. Soberbio. Acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. De la Bella. Markel. Antoine. Centro. El centro busca el área. Han desperdiciado. Ateko azakea. Beti lehenengo jokalari hau zeita gustatzen zait. Porteroa faiatzen badu normalean gola izeteta.
Hori, hirugarren komentatzailea ausartu dute. Diego Castro. Ni dakitena baldima da. Lehenu gutxi genuen eta bain ausartzen dute. Pero bueno, en fin. Ez dut ulertzen, ez? Espainian, aurreko komentatu nuen zela, Espainian komentarista onak asko haude. Zeati sartzen dituzten hauek. Bueno. Entra en zona peligrosa. Fuera jo. Geskin det pasea. Juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo Manolo y la jugada queda anulada. Bravo. Desperdicia en el centro y el rival. Eta ziurunez, orantxe pitatuko du lehenengo zatiaren Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado. deskantzua. 0-0. Sin goles en los primeros 45 minutos. Lo más decepcionante es que ni siquiera hemos tenido ocasiones. Está siendo un partido lamentable. Arrazoi da balde hortan. Nahiko gauza gutxi egiten ez. Momentuz aldaketak ez Este mismo ditingo. instante comienza la segunda parte con el mismo marcador con el que empezó el encuentro. Y si no cambian mucho las cosas, Manolo, será el mismo marcador con el que termine. Hacía mucho tiempo que no veía yo un partido tan soporífero. Diego Castro. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería. Bain jokalarekin askoz. ¡Qué gran ocasión! Vaya tiro. El guardameta rechaza. Joder, eske batzutan jokalaria ez da aldatzen, ez dakiz zeatik. Consiguió despejar. Karo, hori akatz bat irutzen zaize. Askotan jokalari hoxe behar duzu gola sartzeko. O okazion bat, o ondo defenditzeko, zea. Ez zaizu aldatzen. Eske ez dut ulertzen zeatik. Arkel. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. De la Bella. Ai, 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 ai. Bien, bien, de la vida. Pelota para Xavi Prieto. Carlos Martínez. Carlos. Vuelve a apoyarse en él. Que bien Espera. lo ha hecho ahí justo cuando la pelota se marchaba. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Ah. Bezala hor baselina tintetat. Eske asko bati, fuera jo. Ha sido tan claro que nadie protesta la Kolunga sartzen da eta Alvaro doa. El jugador recién entrado reparte consigna entre los compañeros Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. Esta jugada puede ser importante. Por poco, pero recupera 60 la banda. minutua da. Aguirreche. Venga, bela. La jugada puede llevar peligro. El portero. Ez ba! Griezmann, baina nola baiatzen dugu hori? Joder. Ai, ama. Ba, Griezmann aldatuko duk. Eta Txori Castro sartuko dut. Eta momentu zauz. Eta esango jatena ekipoai ofensibo pixketo hor jartzeko. En estos partidos, Manolo, un par de piernas frescas pueden romper el equilibrio. Oen belarena oso dispara hona, hor leheno esan detena hoxe esan, nahi bilera. Hor arean kruzatu eta Se interpone y tiro presiona. kruzatu eta beti biharren biharren postera. Pelota para Pedro León. Ez da konturatu zaten, baina Entra en Getafe zona de peligro. ez da behin ere iritsi nire atea ingurura. Beraz, Pelota para Xavi Prieto. Balón. Atención. Rubén. Eske, berez Agirretxeri eman diot disparatzeko, baino Ruben aukeratu dit, jolaza berak eta Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. kaso horregatik Xavi Prieto. egiten dizkit horrelako kanbio arraroak. Porque akoratzen ez leheno zegoela Ha estado extraordinario. jokalariak aukeratzeko Peligro, que no
jokalariak aldatzeko zuen opzioa automatikoa, manuala eta semiautomatikoa. Eta nik ibiltzen nuen beti semiautomatikoa, porque automatikoa irutzen zitzaiten askotan etzula nik nahi nituen zeakiten jokalariak aukeratzen, eta orduan semi ibiltzen nuen gehienetan asmatzen zuelako, baina bestetan gero aldatzeko gustatzen zitzaidan neuri. Centro desde la banda. Quiso centrar, pero la defensa termina. Venga. Muy ofensiva jartzet. Venga, Bela. Vela. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Ez Una intervención fabulosa. pase horriz nien. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Baina noa De La Bella. Ez que bez horrelako paseak. De La Bella. Esaten du. Chori Castro. Se adelanta, tiene apoyo por la derecha. Txori. Castro. Hori eta. Tras a su defensor. Ai, ama. Hace pase. Montuz. Bien, Iñigo. Manol. Tiene mucho espacio. Joder, Xabi. Berdanean kontrolatu egiten dute. Berreztanean ez dute kontrolatzen. Beste aldaketa tingot. Ruben Pardo aldatukoet. Granero sartukoet. Eta Xabi Preto kentu eta zurutuza. Horrela 3 aldaketak egin da. Mikel González. Apenas quedan unos minutos del partido y aún está todo por decidir. Castro. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué bien golpea la pelota! El cancelero. Bien. ¡Gol, gol, gol! Bien! Apa, Imanol. Hostia. Ya podía Laro eta zazpian, justu ibili naiz. Oye, Majo, este gol vale lo mismo que los demás. Aber, errepikapena ikusiko dugu. Buena labor colectiva. Uf. La Real que culmina con ese gol. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Eskerrak. Aldaketak. Venga. Buen partidua jaustea, gutxienez. El propio míster ahí lo tiene Manolo desde la banda dando instrucciones muy claras. Se abre el marcador 1-0. Señala el electrónico. Oin naukena jarreta ofentzibana ekilibrada jetxikoet. Carlos Vela. Ai. Ez que Manolek Hay un ambiente sinalizatu ditzea. en la grada, Paco, y el equipo de Desmarkatu bertzula. Un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovechan esta ocasión. La fe. Behaiek aurrera joan dira, leno hortxe, baloi ateratuko antzeman dut, porque oso erreza. Lineak irabazitut. Eta partidua amaituta. Bueno, el primer partido. Bueno, lehenengo partidua, Reala bat, Getafe 0. Mal augurio para empezar. Eta bueno, a ver, Vino Paco. jornadako beste Están las cosas bien. Y si sigue jugando emaitza así, zein izan diren. muy buena temporada. Bueno, pues ha sido un partido excelente. Manolo A ver, Lama les da las buenas jokalari noches onena y que Mikel ustedes González. descansen bien. Eta errendimendu honena, Inigo Martinezek. Horrela. Bueno, pixkata horrela. Bilak ez, Inigo Martinez eta Mikel Gonzálezek. 8,0 da 8,0 eta egeretxe 8 bat golatik. Xai Pretore 7,9 ondo. Da, bueno. Continuar. Eta, hemen behiratuko dugu. Tablas. Lehenengo Español, Real Madrid, gero, Osasuna, Almeria, Atletik eta Real.
Karo, jokatu dutenetatik, karo. Hemen Bartzelonak eta hau oraindik ez dute jokatu. Eta beno, hau izen da dena. Espero guztokoa izen da aia, komentatu, ze irutzen zaizuten. Eta, urrengo partidua da. Bai, Eltxeren aurka, etxetik kanpo. Bat egin genuela uste bizitza realean. Eta hori urrengo batean jaioko dut. Eta bueno. Ale ba, aio.